Neza. Merci. What are you hoping to get from this weekend? Wigomye ibintu byinshi, waretse akazi, waretse ibindi bintu byose warurimo. Ni ikihe kintu wumva watahana from this spring lobby? Murakoze cyane Evelyn. Spring lobby yateguwe hano muri Washington. Murabizi ko Washington ni umujyi, Washington DC ni kapitale ya Amerika, kandi imyanzuro myinshi y'ibihugu ifatirwa mu mijyi ya kapitale. Twumva ngo leta ya Kinshasa, leta y'i Kigali, leta ya Nairobi, ibyo bintu byose. So hano hantu kuhaza biduhesha andi mahirwe, indi access iruta yo twakabonye turi mu mijyi dutuyemo. Mukunze kubona ama express abantu basigaye bakora muri ibibazo turimo by'ubwoko, nyine batangaza mpore, babwira ubwoko ngo nibahumurike, Imana yacu izadutabara. So ibintu byiza ni ukuntu media igeza amakuru kure kandi mu gihe kigufi cyane. Yes. Akenshi ntabwo dukunda kumenya ibintu uko biba. We have no source of information kugira tumenye ese umuntu yamenya ko biba gute, yabikura he, like ayo ma information yose nyine umuntu yagenda yakura he. So if you can tell us how you heard about this, cyangwa se how n'abandi bagenda bumva yaba ari mu state yabo, yaba ari Washington, how can we do that? How can we be involved in the countries that we're in? Oh wow, ikibazo cyiza cyane. Ni gute twaba involved mu ma decision ya Amerika? Amerika ni igihugu kinini cyane, kuko ni abayobozi benshi baba bari bafite ama office. Leta yubatse, Amerika yubatse ama office hano, ibahereza ibyumba muri ayo nyine muri za Capitol Hill. Ejo bundi bari bahari abantu bacu baje mu myigaragambyo. So nje ndabona ko tuzabasha kuvuganira abantu bacu, abaturage b'impunzi, abimukira basigaye mu rugo, tukabasha kubabera ijwi. Ibaze ahantu twahuriye n'abazungu benshi cyane n'abirabura benshi cyane, ibaze iyo twebwe tutahaba. Just imagine, bakaza bakavuga ibiganiro nta muntu uri kumva. So presence yacu ifite agaciro cyane. Bari gutaha okay, hanyuma haba turi presence, hari byinshi byari gupfa. Niduhura n'aba Congress bakana tumenye ko tubaho, ko to exist. That's a huge success ya advocacy kwa nwacu. DR.SAM. DR.SAM. Neza. Merci. Mwese umwuga wa social media w'injira. Murakoze Evelyn. Social media byatangiye ari uburyo bwo kuvuganira ubwoko. Hari muri 2019 imurenge hari intambara turi kwicwa, tuja kuri molo, dufata abana b'abazungu, tubereza agakarito kanditse amagambo Save Mulenge. So tubona ko mu by'ukuri kamera ifite imbaraga mu kugira advocacy ndetse no kugeza ubutumwa kure ahantu nyine bagomba kugera, ugashikira abantu batanga ibisubizo. So nibwo social media twayijemo, hanyuma tuza gukora ibikorwa bya Miss Mulenge na za Mulenge Got Talent, ibikorwa by'ubwoko. Tubona ko nanone kamera hari uruhare igiramo. Murabizi ko umusozi wa Medi ni umusozi ugira influence cyane. Nibihe turimo muzi ko YouTube umuntu wese arabyuka agafungura YouTube channel afite ikintu ashaka gusangiza abandi. So kwisanga muri ibi bintu bya YouTube by'itangazamakuru ni passion, ariko none babikenewe. Niyo utaba ufite iyo passion, ni byiza ko nyine ubikora kugira ngo ugere ku bantu benshi cyane. Urugero, twicaye hano, wowe usanga hari umuntu uri kutureba uri muri Ohio, where you come from, muri Texas aho nturuka, cyangwa se muri Afrika aho twaturutse iwacu. So mu by'ukuri ni ibintu byiza, umuntu wese namushishikariza kubikunda. Ukababwira ibintu nka bibiri byiza waboneye muri uyu mwuga w'itangazamakuru cyangwa se wa social media. Ibintu byiza nabonye sinavuga ko ari ukumenyekana cyangwa se ubustari. Ikintu nabonye ni uko ugeza amakuru kure kandi mu buryo bwihuse. Mukunze kubona ama express abantu basigaye bakora muri ibibazo turimo by'ubwoko, nyine batangaza mpore, babwira ubwoko ngo nibahumurike, Imana yacu izadutabara. So ibintu byiza ni ukuntu media igeza amakuru kure kandi mu gihe kigufi cyane, kandi umuntu wese bitewe n'umwanya afite akabasha kubyisangamo. Yes.
none se akabazo ka nyuma, what are you hoping to get from this weekend? Wigomye ibintu byinshi, waretse akazi, waretse ibindi bintu byose wari urimo, ni ikihe kintu wumva watahana from this spring lobby? Murakoze cyane Evelyn. Ino spring lobby yateguwe hano muri Washington. Murabizi ko Washington ni umujyi, Washington DC ni kapitale ya Amerika, kandi imyanzuro myinshi y'ibihugu bifatirwa mu mijyi ya kapitale. Twumva ngo leta ya Kinshasa, leta y'i Kigali, leta ya Nairobi, ibyo bintu byose. So hano hantu kuhaza biduhesha andi mahirwe, indi access iruta yo twakabonye turi mu mijyi dutuyemo, kuko niho abayobozi benshi baba bari bafite amaofisi. Leta yubatse, Amerika yubatse amaofisi hano, ibahereza ibyumba muri ayo nyine muri za Capitol Hill. Ejo bundi bari bahari abantu bacu baje mu myigaragambyo. So njye ndabona ko tuzabasha kuvuganira abantu bacu b'abaturage b'impunzi, abimukira basigaye mu rugo, tukabasha kubabera ijwi. Ibaze ahantu twahuriye n'abazungu benshi cyane n'abirabura benshi cyane, ibaze iyo twebwe tutahaba, just imagine, bakaza bakavuga ibiganiro nta muntu uri kumva. So presence yacu ifite agaciro cyane. Bari gutaha okay, hanyuma haba turi presence, hari byinshi byari gupfa, ariko ndizera ko kuwa kabiri niduhura n'aba Congress bakana tumenye ko tubaho, ko to existing. That's a huge success ya advocacy kwa nwacu. Last question. Yes. Akenshi ntabwo dukunda kumenya ibintu ko biba, we have no source of information kugira tumenye ese umuntu yamenya ko biba gute, yabikura he, like ayo ma information yose nyine umuntu yagenda yakura he. So if you can tell us wenda nkuko how you heard about this, cyangwa se how n'abandi bagenda bumva, yaba ari mu state yabo, yaba ari Washington, how can we do that? How can we be involved in the countries that we're in? Oh wow, ikibazo cyiza cyane. Ni gute twaba involved mu ma decision ya Amerika? Amerika ni igihugu kinini cyane, ama state 50, imijyi myinshi cyane. Ni gute twisanze hano muri Washington? Icyambere ni ukwiyorganiza, tukagira ubumwe, tukagira abantu batureberera, batugera aho tubasha kugera. Abo bantu bahagera natwe bakagaruka bakadufata ukuboko, bakatuzamura, kuvuga ngo nimuze tujyana runaka. So tugomba kugira organization nk'ingi dufite hano y'abantu batugera aho tubasha kugera, bakora mobilisation. Ndetse natwe tuba dufite inshingano zikomeye cyane, tuba twaje hano gusubiza feedback, gusubiza amaraporo n'ibyo twize hano tukabibabwira. Ariko iteka ryose muri Amerika ama organization agira imbaraga cyane. Kuza ndumwe nta gikundi ndimo byakuvuna. Urugero hari umuntu kuvuga se ni gute DR.SAM ari hano hantu, ni gute Evelyn, ni gute ba Yvette abahanzi baba muri Kentucky baje muri Washington, cyangwa se ni gute Pastor Nkomezi adukunda cyane, ni gute ari kuvuganira ubwoko kandi n'umupastor. Nuko hari organization, nuko aba yarishyize hamwe agatekereza n'abandi bantu ari bwemvite muri ibi bikorwa kugira ngo byanga byakunda tubikore, tutabikoze nta wundi muntu wabikora. Ndetse n'abandi baza twabona n'izindi opportunity, ntabwo ari gusa Washington DC ndetse n'ahandi gusa. Abantu b'Abanyafrika turebera ibintu byose mu nyungu z'amafaranga, ari nabwo usanga turi abakene, ntitubashe gufasha abandi bantu, gutanga wa time kuza ngo hatarimo inyungu ntabwo naza, nta mafaranga bazaduha. No, it's not about money, ahubwo ni ukuzana change twifuza muri community zacu ndetse no mu bantu nyine b'abaturage. Murakoze cyane Evelyn. As we are at US Capitol. Welcome to I'm so sorry. It's okay. twaje hano muri government ya Kinshasa. Niho turi. Ya Kinshasa cyangwa ya Amerika? Kinshasa njye niho mpagaze. Oh my god! Wow! Niho uhagaze? Mfite ni wibeshye fose. Yvette, uhagaze muri guverinoma ya hehe wowe? Ibwagiriza. None se kibwagiriza gasa gutya? Capitol Hill, Washington. Aha ni he muri kuri SAM TV 1 tubaye ikaze. Muri Washington cyangwa ibwagiriza?
Ngende Kinshasa. Uri Kinshasa, aha, Ivete uri he? Ngewe ndi Kayole. Rate ndi muri Ariko capital. Kayole ari imodoka. Kayole asa gutya. Kayole asa gutya. Kayole, I mean, Capitol Hill. Ariko mu by'ukuri mufite rendezvous hano muri Capitol Hill yo kuvuganira abantu kandi turabashimiye cyane, ni igikorwa cy'indashyikirwa. Kuba muri hano muri abakobwa b'abanyamulenge b'abanyafurika b'abakongomani by'umwihariko abanyamulengekazi bisobanuye iki kuri mwebwe? So, of course, our history is very tough, and kuba turabanyamulengekazi, as you say, Yeah. this is a big deal. It's a big deal, and like as a Wumunyamulenge, here at the DC because of our history, and I'm so happy, glad. Vice President Azarias Ruberwa, Azarias Ruberwa wigeze kuba Vice President wa Congo. Bisobanuye iki kuri wowe kandi Yesu mu byagusigiye cyangwa se uriyumva gute muri wowe uhuye na Azarias Ruberwa? Umugisha urebye, it's very humbling. N'ukuntu yatwakiriye, ukuntu yatuganirije, yicishije bugufi. It's an honor. Kandi tumushimira ku bintu byose yakoze n'ibyo akomeje gukorera Congo. It was a blessing getting to talk to him. And yeah, turanejejwe nuko we don't have just kuba our bystander, we can actually be a ariko abanyamulenge ni ikibazo cyari cy'amateka ibibazo twarabifite mu cyo gito twari tugize imyaka dufite amakuru amahoro ariko amateka bica iyi revolution iri muri Congo ese iherezo ryayo ku banyamulenge izabasa gute kubikoraho kumva ko bize imyaka myinshi mu bibazo ariko hari imyaka yagiye igabanuka yitwa sikiriti biba bisabye kugaruka ikibazo cyane igihe cyose bidashira ziza kuza zakemura ibibazo ndabuza ariko bidashira zikaba Congo iri kwinjira Amerika kuza muri Congo bakiri ibyo bintu bifite Yesu risoye nagiye What are you doing? Oh yeah, see, actually in Washington, huh? Be careful. To do big decisions muri Amerika. Yes. Ibyishimo izira ko camera woman wacu ari byishireho. Shiraho kabisa. Niba uri Kigali turagusuje, ni muri Nairobi turabakunda cyane. Ahangaha twaje kuvuganira bene wacu. Turabizi ko dufite community nini cyane muri Amerika y'abanyamulenge, abanyamasisi ndetse n'abarundi. Kuri yes guys, rero aha turi ni muri sale ikomeye cyane hano muri Amerika. Ni sale barepresenta bose bakorera bafitemo ama office yabo. Aha ni mu nzu yita House of Representatives. Ni hano baba bari nyine baje bafitemo office. Murahabona ukuntu hameze neza. Ibi ni ibiro by'abayobozi bo muri leta mu buryo bwa politiki ndetse n'ubwa guverinoma hano muri Amerika. So aha ndi gusohoka mu by'ukuri ni heza. Nimba ufite ikibazo muri immigration, nimba ushaka kumenya aho case yawe igeze, nimba just wumva ko bitameze neza muri wowe, ndagusaba gusenga.
ariko icya kabiri ndagusaba kunyandikira kuri telefone yanjye nimero ndaje nziguhe, cyangwa se wahamagara kuri WhatsApp, irahari ahantu hose. Tuvugane, tuganire, mbe nakugira inama cyangwa se mbe nagushakira amakuru yizewe direct bitewe na case waba ufite. Dufasha abantu gushaka ibyangombwa by'akazi, abantu baciye muri Mexique, abantu basabye asylum, abantu baje ku maviza, tubafasha gushaka ibyangombwa by'akazi ndetse na green card. Dufasha impunzi kuba abanyamerika, dufasha mu by'ukuri ibibazo byose bya immigration muri rusange ntabivuze mu izina, tubasha kubifashamo abantu. Uko bisanzwe rero ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, naho ubutaha ibiganiro byacu nakagaruka. Kora subscribe kugira ngo ikiganiro cy'ubutaha ntukagicikwe. Ndabashimiye cyane, mugire umunsi mwiza cyangwa se ijoro ryiza bitewe naho uri. Yari DR.SAM kuri micro za SAM TV1. DR.SAM. DR.SAM.